Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nina swali moja kwa kanisa. Kwa nini kanisa kama vile mwili wa Kristo tumekuwa fasi ya kukusanyikia watu ambao ni wahitaji? Ni kwa nini kanisa imejaa watu ambao wanafunga kuomba ili wapate ndoa? Kanisa tumekusanyika watu ambao tunafunga kuomba tupate mafanikio. Kitabu cha Wagalatia sura 3 mistari yake ya 29, Biblia inasema kama nyinyi ni wa Kristo, basi mumekuwa uzao wa Ibrahimu na mumekuwa warithi wa mambo ya Mungu. Wa Kristo hatutaki kuombea ndoa. Ndoa ni haki yetu. Wa Kristo hatutaki kufunga na kuomba Mungu atupatie watoto, kwani kitabu cha Mwanzo Biblia inasema zaeni mkajaze dunia. Wa Kristo hatutakiwi kufunga na kuomba ili Mungu atupe kazi. Kazi ni haki yetu. Kwa nini kanisa imekuwa ya watu ambao hawana maisha ya heshima? Yesu Kristo aliishi maisha ya aibu ili kanisa tuheshimiwe. Yesu alikubali kupeleka kuishi maisha ya umasikini ili kanisa tuwe watajiri. Lakini kia kushangaza ni kwamba kanisa imekuwa fasi ya malalamiko, kanisa imekuwa fasi ya wamasikini, kanisa imekuwa fasi ya watu ambao maisha imezorota. Wakati unamwamini Kristo umefanyika kuwa kiumbe kipya, umekuwa mwana wa Mungu, na Mungu kwetu sisi ni Baba. Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali ya Baba. Niposa Biblia inatuambia taifa langu linaangamia kwa kukosa maarifa. Tunaishi kwa maisha ya kumuogopa shetani, japokuwa ni shetani anayetakiwa kutuogopa sisi. Kanisa amkeni. Kanisa amkeni, tutoke katika maisha ya ignorance, tutoke maisha ya kutokujua. Hatutakiwi kubaki kanisa kila siku tunapinga shetani, kila siku tunapigana na shetani. Tunatakiwa kutafuta kitu kimoja tu. Biblia inasema tafuteni ufalme wa mbingu na mambo ingine yote mtaongezewa. Biblia iseme tutapigana na shetani. Biblia inasema hivi, tutamkemea shetani naye atakimbia. Si vita kwa jina la Yesu navunja. No, the Bible says we shall rebuke the devil, naye atakimbia. Ni mambo tu ya kujijua mimi ni mwana wa Mungu. Tumepewa mamlaka ya kukanyaka nyoka na nge. Si kubishana na nyoka, si kubishana na mapepo, si kubishana na wachawi, ya kukanyaga. Sisi ni wana wa Mungu. Ukijua nani aliye ndani yako, Paulo anasema hivi, si mimi tena ninayeishi, ni Kristo anaishi ndani mwangu. Kristo akiishi ndani mwangu, sina haja ya kupigana na wachawi. Ni Kristo anaamuru wachawi na wanaachilia maisha yako. Ukiwa na nguvu za Mungu, ukiwa unajua kwamba wewe ni Mkristo na umepokea Roho Mtakatifu, huna haja ya kubishana na wachawi, huna haja. Kanisa tuamke, turudi kwenye misingi ya Kikristo na tujue ni nani tunayemtumikia, na tutaona maisha ikibadilika. Sijawahi ona mbuzi ikikesha ili ipate kuzaa, lakini Wakristo tunakesha, unafunga maombi ili uzae. Wakati kuna wapagani ambao wanajenga manyumba, kuna wapagani ambao wanauza magari, kuna wapagani ambao wanasimamisha manyumba mazuri sana, lakini kanisa ndio wapangai, kanisa ndio watu wanalia usiku na mchana. Kwani kanisa tumefanya nini? Wakristo, watumishi, wajakazi wa Mungu, tuamke, turudi kwenye msimamo, tujue haki yetu. Mungu ni Baba, na Biblia inasema hawezi ukamwomba mkate akupatie nyoka, sababu yeye ni Baba mzuri. Kanisa, turudi kwenye misingi, tujue kwamba Mungu ni Baba yetu. Tuache kufatana na mambo ya dunia, tutafute ufalme wa mbingu na mambo mengine yote tutaongezewa. Mungu atubariki. Amen.